Praise God, mga painga-aga, mga kabugtuan. Magabago man ang gabi. Mapawangi lang ako ng mga spotlight kay derihan nakakaya nak mata. Okay. So, sensya na siyo. Okay lang ito. Sagad. Alright, thank you. Sige, akong kasi mata derihan na iluban mga spotlight. Ngandan una kasi rin ko, drama ko lahiya. One time, I come to a point na nakakita ako yung video clip sa Facebook. Ang saluat nga nitong kan Daniel Padilla sakit. Wow! Lakas maka-artista. So, diya kasi dear lot yan na ilob spotlight. Iya talaga ginpapakuan kapag may mga concert iya. Ano, hala, so valid ngayon na akong ginaabot. Valid ngayon na tutanan. You know what mga bugto? There was one time, Friday adto iya. Kinadto ako park. Actually, kumadto lang ako para mag-unwind. Hiniling lang ako dito nagpa-Fridays kay wari ako ginihimo dito ha balay. Ano siya to na I come I get to encounter dito may mga students ako nga bago nga invite dito ng Fridays. Ngayon, kauman ito nga Fridays, inuli na ako. So habang nagbabaktas ako sa park, habang naglalakad ako pagawasan park, may ako nakatapuan. Hindi nga bata, actually, magkilala kami pero dere kami close. Ngayon, personally, maaram ako gidaan na niya story nga. Hindi nga bata, kakagawas pala niya tika nga prisuhan. Kasi napriso hiya at his younger age. Ngan manghod ko pa hiya. Ngan, asya to, actually hiyan una nga umasi ako. Uy, ya, kumusta? Sugare kami, tapos kumusta kuya? Ano ba, nag-ano kaya na? Na-eskwela kaya na? Nasa rin niya nga, ya, dere pa, pero nagpaplano ko na ako bumalik ko na eskwelahan. So, ansya ano, ini nga bata niya story na priso hiya. Ngan, dere pala may few months pala hiya nakakagawas. Hana, maram kita mga bugto, nga it word na mapriso. Diba? It's a great defeat para haaton. Diba? An makahimo ka palanganhin malain, defeat na ito nato, nakahimo kita malain na, nagigilty na kita, di ba? Grabe guman, laluluyan na kita. How much more kung mapriso ka? Pero you know what, mga bugto? Ang dalaga ng istorya namon ni nga bata, kung hatawo, dako niya nga pagkatalo iton, haiya bugto, ami to an momentan iya life kundiin panalo hiya. Maram ka mo mga bugtong kay ano, he has been so amazed, han pamuhat ni Lord ay kinabuhi. Kasi ang nangyari nga yan, didahan time nga wanted na hiya, few weeks before hiya nadakop, he get to encounter the Lord. Na-invite hiya usa nga church, di diha kat Balogan. So, ano na bo, after few weeks, nadakop hiya. Ngan dito prisuhan, ginamin niya nga, karadamon iya sleepless nights, karadamon iya crying nights. Ang iya ginpapasalamat is, those are sleepless nights and crying nights with the Lord. Nasa ring iya akon, ya maaram ka, salamat kan Lord, nga nadayon nga napriso ako. Kasi dito ko naprisuhan, dito ko mas nakilala hi Lord. Kasi wariya ka istorya, wariya sangkay, an iya ko naging buhat, tungod kay na-invite yan before yan napriso. Nagkamay da idea about kan God. So na nabuhay iya, hi Lord dito iya permi ka istorya. So dito niya nakilala hi Lord, dito niya napamatud-an nga ungod hi Lord, nga upod niya hi Lord. Nga na nakagawa siya, nagpapadayon niya yan na pag-serve kan Lord. Amazing niya story, you know what mga kabugtuan. Na-amaze siyahan fact, outside prison, amaze siyahan fact nga, waray ni Lord ig-alaw, nga mapriso na hiya. Di ba? Bago niya nakilala hi Lord. Ang kambuhat ni Lord, few weeks before niya madakop, ginalaw niya makilala anay ni hi Lord. Ngan, at nga experience that seemed a defeat for him, naging victory niya. Kasi di niya mas nakilala hi Lord. You know what mga bugto? Kapag ang aton life, aada na kan Lord, ang aton mga defeats don't happen for nothing. Because sometimes, God's way to win us is by letting us experience defeats. Ito done it way ni Lord. Kasi you know, human as we are, the reality is, sometimes, it takes defeat before kita nawiwin. Diba? Because an aton mga nature. Kasi sometimes, kapag maupay pa nga ni aton pamati, makuri mamati, di na kan Lord. Relate? Diba?
Kapag maupay pa natin sitwasyon, makuri ma-recognize si Lord. Sometimes, kapag aada kita abundance, it's hard to obey the Lord. Diba? Kaya sometimes talaga, God has to allow us defeats in order for us to be redirected. Ginaalaw talaga ni Lord. And perhaps, bugto, you are in that situation right now. And defeat, it could be failures. Diba? Defeat could be things that we can't overcome. Maybe sin man ito. Di rin mo ma-overcome. That's a defeat. Defeat could be unfulfilled goals. Defeat could be not being victorious over things. They could be defeat. Maybe yan na ay mo cell group waray ka nakikitaan nga result. And you feel defeated about that. Maybe ani mo tao diyan na di rin na restore. 3 years na. Oh, grabe. Wala naman lang New Year's resolution. Diba? Maybe personally, wala ka nakikitaan nga progress. Maybe you had a lot of failed decisions. Mga decision making ng mga palyado. Familiar. Maybe, di ka pa nakakabiling work. Bugto, let me encourage you today. The more you feel defeated, the more you have to let God win you. Allow He, Lord, nga igwin ka. Kasi naton mga defeat, dapat diri hiya magpapahirayo aton didakan, Lord. Dapat mas magpapahirani hiya haaton didakan, Lord. Amen? Our defeat should not lead us to distance. Our defeat should lead us to discern God. And this morning, mga kabugtuan, our theme is entitled Discerning God in Our Defeats. So, ang aton niya na passage is found in the book of John, chapter 21, verses 1 to 14. So, if you have your Bible with you, let's all together read. So, I'll be reading from the New Living Translation. Uy, kako-cute man. So, later, saring ko dako na iya. Later, Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of Galilee. This is how it happened. Several of the disciples were there. Simon Peter, Thomas, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples. Simon Peter said, "I'm going fishing." "We'll come too," they all said. So, they went out in the boat, but they caught nothing all night. At dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who He was. He called out, "Fellows, have you caught any fish?" "No," they replied. Then He said, "Throw out your nets on the right-hand side of the boat, and you'll get some." So they did, and they couldn't haul in the net because there were so many fish in it. Then the disciple Jesus loved said to Peter, "It's the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, for he had stripped for work, jumped into the water, and headed to shore. The others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore, for they were only about 100 yards from the shore. So when they got there, they found breakfast waiting for them, fish cooking over charcoal fire, and some bread. "Bring some of the fish you've just caught," Jesus said. So Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore. There were 153 large fish, and yet the net hadn't torn. "Now come and have some breakfast," Jesus said. None of the disciples dared to ask Him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Then Jesus served them the bread and the fish. This was the 3rd time Jesus had appeared to His disciples since He had been raised from the dead. Asya na. May the Lord bless the reading of His Word. You know what, mga kabugtuan? Ini nga aton passage siya na it took place after the resurrection of Jesus. This is one of the scenarios that took place after the resurrection of Jesus. Ngan, usay nihan mga scenario nga kundi ni Jesus nag-appear hiya after haniya resurrection. And according to our passage, it is actually, according to the book of John, the 3rd time that Jesus appeared to His disciples. So, inin aton storya na, di naton makikita-an, madidiscover naton, an defeat han mga disciple
ngan kung paano ito ni Lord gingamit to lead them to encounter Jesus once again. Kasi ang nangyari, maram kita nga, time nga he Lord in crucify, ang mga disciples ni Lord nag-scatter, nagboroblag, na magkaluya. Di ba? We are aware nga biskan ni Peter, diri pa hi Lord patay, nagkaluya na hiya. Waray pa hi crucify, nagkaluya na hiya. Ano niya gimbuhat? He denied the Lord 3 times. Di ba? So, ang mga disciples talaga iningatanan, bagaran na mag-backslide. Didahan, gin-crucify hi Lord. Pero you know what mga kabugtuan? It doesn't only happen hadto nga mga panahon. Maram ka mo, biskan niya na nangyayari iniya. Di ha, church. Kapag nag-Holy Week nga ni, namamagkaluyalot at mga member. I don't know kung napapansin ito niyo. Di ba? So, even before ang Holy Week, puno-punuan. Ang mga yan na, sarang man ang leader na usher. Hala, napansin ko daw ko na yun, pero naka-weeks, pero may na sobra lingkuran. Haman pala kasi Holy Week. Di ba? Imbis na magkukusog kita kaya nag-Holy Week, nagkakaluyalugod. Pamati ko, kailangan natin mag-conduct and study about ito. Para natin ito ma-address. Ano daw ito, no? Kaya daw sa gadlugod ito nananabo. You know what, mga kabugtuan? Ang plano ni Jesus, ang mga disciple, diri dapat iya mag-stop. Kasi in the very first place, maaram kita nga gintawag ang mga disciples ni Lord para ano? To become fishers of men. This time, ini nga aton scenario, they are not fishers of man anymore. Literal na hira nga fisherman. Bumalik hira hapagin fisherman. Kaya the Lord has to deal hini nga sitwasyon. Kaya diri pwede ma-stop kung anong plano talaga niya para haira. Ano iya purpose nga unang-unang nga gintawag hira. Diri pwede ito ma-stop. Kaya kailangan ni Lord yan na ayuson ini niya. Nga nanong gimbuhat ni Lord? The Lord allow them to experience defeat. Defeat in what? Defeat in fishing. Ginalaw ni Lord, nga haira pang isda, waray hira madakop, biskan usa nga bulinaw. Biskan parangan, waray talaga ito ni Lord igalaw. Ngan hirahino an nakad to. Kitaan nato na naton first verse. So, nangyari ya dito sa Sea of Galilee. Ngayon mga nakad to, 7. Hira nga mga disciples, ada nakasurat naman ano. You know what mga bugto? Ang place itself, dapat mag-remind na hiya mga disciples about kan Lord. Kasi unang-una, ang Sea of Galilee is the place kung din hira una gintawag ni Lord. Di ba? At least malahira nga, hala, din di good man kita una gintawag ni Lord. Or kung di man nira maaram nga, ada pa hi Lord, hanaton Lord, ano na. Di ba? At least naisip man leto nira, hala, din higod man ni Lord ginkalma ang storm. It's in the Sea of Galilee, right? Karadamo, hala, din higod man ni Lord naglakat. Di ba? Karadamo. Pero, waray na talaga ito nira kanumdumi. Meaning, nakalimtan na talaga nira hi Lord. It seemed that the disciples really have forgotten the Lord already. And you know what, bugto? Anseton danger. Kapag mangalimtan ta na hi Lord. Kaya nangalimtan na nira hi Lord? Because iba na ang era concern. Iba na ang era concern. Ang era na concern is mangisda o true. That's their main concern already. You know what mga kabugtuan? Haaton kinabuhi, it's a danger kapag makalimtan naton hi Lord. Because waray success kung waray Lord. Our cell group, there would be no success haaton cell group without God. Waray success sa aton career without the Lord. Ha aton business. And in everything that we do, waray success kun waray hi Lord. Ngan gin-prove ito han aton passage na. Kitaon naton career. Nasar ni Peter, I'm going fishing. Nagkaupod an unom. Sige kami liwat. Magkakaupod kami. Pero they have been fishing all night. But nothing happened. Waray, hira, may nadakop. Biskan usa. It shows mga kabugtuan nga anything that we do apart from the Lord, waray talaga kita makukuha. Waray kita may himo. Naging makuri na kanda Peter nga i-recognize si Lord
Because an era concern is di rin na talaga hi Lord. Unfishing na an era concern. One of the reasons kung kaya ano na-fail kita, nga i-recognize si God, haaton mga kinabuhi, is because di rin na kita concern han iya kingdom. Kapag di rin na nga kita concern han kingdom ni Lord, mapalya talaga kita pag-recognize about kan Lord. Kaya you know what mga bugto, pansin nala niyo, kapag an aton concern, perminala trabaho, perminala iba na tao, perminala ni mo pleasure, ikaw nala permi, God will start to disappear in your priorities. Mawawara hi Lord ay mo priorities. Kaya agin bugto, it's a danger. It's a danger to forget the Lord. Because when God starts to disappear in our priorities, that's when we start to experience defeats. Di da talaga ito magtitikang pag He Lord mawara. And this is what happened to Peter and the disciples. Maram kang mga kabugtuan, iniya talaga nga scenario, it talks much about defeat. Kaya ano ko na sharing? Ano ba it defeat? What is a true defeat? Is it when you don't have money anymore? Defeat ba ito kung wari ka education? Defeat ba ito kung wari ka successful nga career? Ano ba talaga ang ungod niya defeat? Bugto, kaya ano ko na sharing nga, ini nga scenario, it speaks much about defeat. Unang-una, it happened in dark time. Masirum pa. Ba? Nakita natin nga masirum pa yan nangyari. So, ibig sabihin, they are not or they are no longer walking in the light. Nagre-reflect ito ni mga kinabuhi. It was so dark. Ngayon, you know what? Bugto, makuri talaga. Makuri maglakat. Hakasisidman. It's so hard to walk in the darkness. Especially kung dark kaliwat. Diba? What I mean is, dere nga maitom ka. What I mean is, you are also living a dark life. Diba? Okay lang mag-live ka darkness basta you are a light. Because your light will shine. Amen? Pero bugto kapag dark ka, makuri. Yan at mga bugto for the sake of illustration line niya. Ako, marmang kama akong direct mabusag, di ba? Maitom ako. So, bisa nung bata pala ako, yayaknan na ako ito nga, huy, maitom ka daw. Praise God. May na kasi ako experience. The experience lang. So, for the sake of illustration lang. One time, didi church, di pa tinisugaran set up. May crib pad to dito. Dito lagi, aragyan lagi, ini nga doon. Kumadto ko kusina. Kay, uminom ako tubig. Nagsisell group kasi kami dito, chosen ones. Madto ko kusina, uminom ako tubig. So, mainom lang kasi ako tubig. Ay, bubutang ko lang baso, dito hugasan. Warin ako nag-abrilite. Kasi so happen, nakadto ako dito, na-talk down na ako, nainom ako. May sinulod din. Ako nakitang ko talaga yan, sinulod diya kay. May doorman. Pero diretso lang, ito sintaman ako niya. Iya ko natamakan talaga ako niya. Tapos, nakalasan ako, natamak. Nasaring mo niya, wala, sorry, B. Kasaring ko kasi waray tao. Wala ka, grabe man yan. Wala kay, itom ko na talaga, Lord. Wala naman lang niya kakita na akong mga teeth. You know what, mga bugto? Makuri talaga mag-ukoy ha darkness. Labi na kung nagko-conform ka, kung dark kaliwat. This is only for the sake of illustration. Wari ako ginpapatamaan na akong mga katribo. Diba? Makuri talaga. And it's what happened, haira. Wari problema bugto kung maitong kita. Ano importante natong kinabuhi light hiya, yung mga tao. Amen? Kadua mga bugto, kaya ano nga it speaks about defeat because there is no direct word from the Lord. Haira. Kasi waray Lord haira, di ba? Waray panira ka recognize si Lord. Ngan maram ba kang bugto? Kapag waray direct word tikang kan Lord, ano't meaning ito aton life? Waray kita direction. And it's a real defeat kung waray ka patutunguhan. Kasi meaning, kung waray ka direction, everything that you do is useless. Everything that you do is pointless. Ani ka tulubog to, an era efforts, it met with failures. Isdahira all throughout the night, pero warahira may nakuha. It's a real defeat. Diba? Itong nag-sinal group ka, ano yung member yung sinal group mo tulo na katuig,
Pero what man nangyari iyo? Nakatulugod. Di ba? So it's a real defeat. Nag-i-smellan mga cell group leader din eh. May daga ng mga experience. And they did not recognize God when He did appear to them. Meaning mga kabugtuan, they were already spiritually blind. Asya to bugtuan ungod nga defeat. Ngan, being spiritually blind bugto is the greatest defeat we could ever have in our lives. Asya pinaka-greatest nga defeat we could ever have in our lives. Kaya bugtuan at lesson ini, never allow nga He Lord mag-disappear ha imo priorities. Never allow God disappear in your priorities. Never allow God disappear in our lives. Bugto, kailangan lagi nating kasama ang Panginoon. Amen? Kailangan permi naton niya upod. Ha aton priority list, kailangan ni Lord add to permi. Ngan dapat number 1 niya permi. Amen? Kaya bugto yan nasingadot imo sapit bugto, priority naton ni Lord. You know what mga kabugtuan? John 15 verse 5. Naya ka ni Lord, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. You know what mga bugto? Undefeat, it is a place where God isn't there. He Lord, warahiha place of defeat. Because our God is a victorious God. Warahiha place of defeat. Pero, paano ba kita makakagawas sa defeat? We need God's help. He Lord, warahiya defeat. Pero pwede kita niya buligan haaton mga defeats. Because si Lord, dirya defeated God. He is a victorious God. Pero pwede kita ni Lord buligan. Ang pakiana is, paano? Paano kita ni Lord mabubuligan? And ito naton mga points, yan na mga kabugtuan nga aga. We need to discern God kung anon iya pwede hatag, anon iya pwede himuon haaton when we feel defeated. Ready na ba kita? Okay, ang aton first point yan mga kabugtuan, whenever you are feeling defeated, discern God's providence. I-discern naton ang providence ni Lord. Basahon nato na verse 5. Verse 4. At dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who he was. He called out, "Fellows, have you caught any fish?" "No," they replied. Mga bugto, ano ba ang context ng providence according to aton passage? Na ano ba dida? Nayakan dida, He Lord, fellows. Ano yung gamit na term fellows? Maram ka mabugto, ang word na fellows kasi, ang Greek translation niya is paidia. Ang meaning ito niya, children or little children. So amazing mga bugto because the Lord was still addressing them to be His child. So, despite of what happened, gin-address lagi pera ni Lord nga children niya. Di ba? So it means mga kabugtuan, nga ang nawara ha kanda Peter is only their discipleship, but not their sonship. Discipleship la, their sonship. And same is true, haaton mga kinabuhi. When we fail the Lord, kapag nagfe-fail kita, it doesn't mean mga bugto, nga di rin na kita anak ni Lord. Perhaps, na-fail la kita han pagiging disciple. Pero, we are still a child of God. And it means, we can still go back to the Lord. Makakabali kita as a child. Makakabali kita iya as our Father. Question mga bugto, ano ba it discernment? So maringan kita bugto nga discernment, it is the ability to observe things, especially things that are not of use. Asya itong discernment. Na-observe mo mga bagay, especially mga bagay nga dirhi obvious. Ano naman ang providence? Ang providence naman is a spiritual care or a protective care of God. Asya itong providence. Now,
So, in times of defeat, kailangan ma-discern natin, ma-observe natin ang protective care ni Lord para aton. And to make it more understandable aton, let me tell you this story. May ada usa nga survivor han shipwreck or nalunod nga barko. So inihiya nga tao, nahiano diya nga doon usa nga island. Ini nga island, wari dito na okoy biskan usa. As in wari talaga tao. So every day, permihiya nag aabot tanaw ang mga kadagatan para umaro hinbulig. Pero waray talaga naabot nga barko. Waray talaga yan naaro ang bulig. Every day, he's been praying for God nga, Lord, unta may umabot nga mga pwede mag-rescue akon. So, tungod ang kagulanan, aniyaging buhat, naghimo na layan kubo. Himo yan iya mauok yan, kubo. Ngan, tanan niya nga mga possessions, ginbutang niya didto, hito nga kubo. So, one morning, ginawa siya, naghanti yan something nga makakaon niya. Miling nga pagkaon. And it so happened, pagbalik niya, nakitaan niyan iya kubo, nga nan iya mga possessions, sunog na. Pausay ya, sunog na. Ang grabe ang sunog. To the point nga, ang aso talaga was rolling up to the sky. And you know what? Mas duro niya kasubo. Mas grabe niya grief nga ginabat at that time. So yung pasagdan niya, wala niya possessions, wala niya tahanan, nasunog tanan. Pagkabuwas, mga bugto, nakitaan niya nga may ada naabot nga mga barko trying to rescue him. Ngan gimpakianan niya, paano ko no niyo nabaruan nga aadi ko no ako? Ang kamo na an mga rescuer, nakitaan ko no namon an mo smoke signal. Asya ko no nga nahingan ni kami. So ano naton bugto dito ma-reflect? Oftentimes, in our situations, in our defeats, nagsisik kita kan Lord for help. Ba? Nagsisik kita, Lord, ano ba ini? Kaya ano sa ganyan? Kaya ano nasunog? Lord, kaya ano adi ako hindi din nakakurian? We don't actually understand nga the situation itself, the defeat itself, is already God's way of helping us. Asya na itong bulig ni Lord mismo, haaton. Namimiling la talaga kita. Iba pa. God's way sometimes of caring us is by letting us experience the situation nga may dakita yan na. God's way of protection is by allowing us to experience defeats. Ang siya ngayon ng protection ni Lord. Because sometimes, it is the only way para ma-redirect kita. Just like Peter, ginalaw ni Lord nga waray kuha nga mga isda because the Lord was actually already redirecting them. Gina-redirect na ngayon ni Lord through hito nga defeat nga na-experience nira. Kaya ano ginalaw ito ni Lord? Kaya ano ginalaw ni Lord nga waray makuha nga isda? Because God wants them to stop. Because diri na ito asya ang trabaho nga gusto ni Lord nga ginihimo nira. Di rin na ni Lord gusto nga fishermen hira. And that's why, ito nga defeat nira is amo an way ni Lord para hira makagawas dida. Para ma-redirect hira. And seems true, ato nga tao nga naano dan shipwreck, di ba? God's way to redirect him is sunugon an iya ginbuild. Kasi asya itong magiging way para may maka-notice nga iba nga rescuer haiya. You know what mga bugto? Sometimes sa aton life, kan Lord talaga i-break an aton mga ginbibuild. Because sometimes gusto ni Lord may maiba naman haimo. Gusto ni Lord iba naman. Gusto ni Lord mahingat to kan iba nga environment. Gusto ni Lord mahingat to kan iba nga place. Because where you are right now is not actually the place where you are meant to be in. Asya nga Lord, perhaps narubaan ka cellphone. Kasi gusto ni Lord iba naman. Bakit may dahil Lord nga iba naman papafokusan na imo? Perhaps may mga sangkay ka nga, diri ka na ginaasi, diri ka na nagpapaabat, gimbayaan ka na ni mga sangkay. Because bugto, maybe God wants you to be in another place
What if diri ka talaga meant for them? Diri ka talaga meant para ito nga place? What if God is just redirecting you? That's why the place that you have been building, God is now breaking. Bugto, you are not meant for that island. Nga kundi hindi ka magiging masaya. Kaya if you have defeats right now, just understand the purpose of the Lord. Just embrace kung ano man ang plano ni Lord para iton. Amen? Bugto, we are meant for something greater. We are meant for something better. Kung may mga ginbe-burn man ni Lord aton yan na, just embrace the purpose of the Lord. Pagklingla kita dito, hand promise ni Lord aton. Kung ano niya magiging purpose, kung kaya ano niya ginaalaw ito. Because maybe the Lord just want you nga pagawson ito dita. Pagawson ito nga island. Pagawson ito nga place nga kundiin, diri ka talaga para dita. Amen? So, bugto, whenever you are feeling defeated, discern the Lord's protective care for you. Dahil Lord, He is with you, and that is His promise. Ang ikaduha bugto natin nga point, discern God's promises. Kitaw natin bugto yun nga next nga nangyari. He said, nasaring ni Lord, throw out your net on the right-hand side of the boat, and you'll get some. So, they did, and they couldn't hole in the net because there were so many fish in it. So, klaro na nabuha, no? Ginyak na ni Lord, nga, sige, i-throw ito nga net on the right side hand of the boat, nga that's the only time nga nagkamay na hiradakop nga mga isda. You know what, mga kabugtuan, in our difficult situations, it is very important to get reminded about God's promises. Importante iton. Because ang promise ni Lord, anchor itohan aton faith. Ang promise ni Lord, nakakabulig ito aton para magpadayon kita. Ang promise ni Lord, it serves as our hope that something good will happen even in the midst of the bad situation we're in. God's promise, hindi nga passage yung makikitaan natin. Ano niya promise didi? Nasa niya, you will get some. Gin-promise ito ni Lord, okay, may madadakop ka mo. Gin-promise nira ni Lord. Same ito aton. Gin-promisean gyap kita ni Lord. Pero mga bugto, in claiming God's promise, we always have a counterpart. And that is our obedience. Kasi kung mapapansin natin, naghatag ni Lord in promise, you'll get some. Pero before ito niya ginhatag nga promise, may daanay command. Throw out your net on the right-hand side. Same is true haton mga kinabuhi mga bugto. Before naton ma-receive ang promise ni Lord, we always have a counterpart. And that is our obedience. Kailangan mag-obey kita. Kailangan mabaro kita pag-obey. God has given them the command first. Ang promise, nangyari tungod kay ano? Tungod kay sumugot kan Lord. Diba? So kita same aton. Mangyayari promise ni Lord aton. Basta pag-obey kita. Ang aton obedience, dako hiya nga butang. It's big deal hiya para aton paglakaton dida kan Lord. Bugto, ini nga aton passage, magtetel ini aton yan nga. Biskan gaano kita ka-expert han mga bagay, waray kita kaya himuon apart from God. Because Peter and the disciples, they were fishermen for how many years? They are really expert doing these things. Pero, nakadakop lahira, didahan may word na ni Lord. So apart from the Lord, waray kita kaya himuon. Kaya same true aton. Biskang gaano kita kadati bugto, kapag waray hi Lord aton, we will always end up defeated. Kaya kailangan naton always hi Lord. In fact, ang pakag-catch han mga fish han mga disciples, naging successful na ito. Didahan naghatag hi Lord in word, haera. Nga dito ha right side hand, ig-throw ito nga net. But without the word, waray talaga hera, makukuha.
Bugto, when God gave them His word, He gave them a command and a promise. Waray Lord naghatag aerahin suggestion. Waray Lord sumiri nga, sige daw, try daw niyo did it right nga side. Diba? It's not a suggestion. It was a command and it was a promise. Clear command and clear promise has been given to the disciples, not suggestion. Same strobog to ha aton mga kinabuhi. Ang word of God, dapat deriya natin maging option. Because they are commands. Kailangan himuon talaga natin, hera. The word of God should not be an option for life. The word of God should be our life. Dirita talaga dapat maging option because the word of God is never a suggestion na aton. The word of God is a command for us to do. And that's why it must be our life. Bugto, in times of failures and defeat, recognize the Lord's promise, not the promise of other people. Ayaw kita pag-asa aton boss. Ayaw kita pag-asa aton sangkay. Ayaw kita pag-asa aton classmate. Kaya dirtira mapasoban. Ayaw kita pag-asa ibang tao. Asa kita. Didakan Lord. Kasi you know what mga bugto, kadada akong pinagkaiba, han promise ni Lord nga ng promise ang tao. Ang tao bugto niya promise. It is easily broken. Madali lang ma-broke ang promise ang tao. He Lord, ang niya promise, diri hiya nga makori ma-broke. Diri talaga hiya na broken. Magkaiba iton. Magkaibaan, makori ma-break, ngan, diri na be-break. He Lord, ang niya promise, diri talaga na be-break. Ang tao, madali lang ma-break. Ang niya promise. Bugta, for the sake of illustration, may dako di mga stick. May dako sige, Ate Cha na. Ate Cha, ma-request ako yung presence or presence of the Vice President for Academic Programs. So, may dako di bugto stick, ano? It promise it tao. How many promises bugto ang kaya nato ni hatag as a person? Kasi usually, pag-alang-alang kita, di ba? Siyempre ba, hindi natin ma-fulfill. So, signal natin 1, 2, 3, 4, 5. Ano, damo na, bis kanya ni usap pala, ano, nag-aalang ako pag-hatag promise, ba, hindi rin naman nabo. Di ba? So, it nature tao, it promise naton, bagat usang stick. Asyalin kasi tat kaya. Di ba? Or sigun ta makalima ka. Sige, okay. Okay. Ini ang stick, sige ate Cha. Suppose, asyanin promise it tao. Asyanin reflection it promise it tao. Sige ate Cha, baria daw iton. Nabari. Madali mabari, di ba? Sige, sutagan ta pa ate Cha duwa. Sigun ta duwa ni mo promise. Oh, sige ate Cha, baria daw iton. Oh, di ba nababari ano? Asya tot promise na kayag hatag it tao. You know what mga bugto? Sometimes nahatag kita naton promise, ang aton basyan is aton pagkasabot kung ano aton kaya hatag. Nag-search ako internet kagabi. I found out na the Lord has given us 8,810 promises. Kaya nasugad kada mong ginhatag ni Lord na promise. Because kayang-kaya niya ito fulfill. Ate Chanay, may dapat. Because kayang-kaya ito niya i-fulfill tanan. So God ito, Lord, ka confident. Yan na bugto. May da ako di 120 nga stick. 120 pala ini. Direpay niya 8,810 nga promise ni Lord. Igpapatry ko ini pagbari kan ate Cha. Bali kon mabari. Saros lang. Sige na ate Cha, try daw bariya iton. Ha? Kaya diri? Diri. Okay, diri kaya. Sige, thank you ate Cha. So diri kaya bugto. So God ito promise. Bugto 120 pala ini. Diri pa na 8,810. Imagine lang 8,810 kung hinon mababari an stick kun ikaw. Bugto, so God ito ka-unbreakable ang promise ni Lord. So God ito ka-unbreakable. Diri talagang kan Lord promise na be-break. Kaya bugto, kung may da ka man tatapuran, tapod kan Lord. Ayaw hatao. If there is a command that God wants us to do, ayaw pag-hesitate nga i-obey iton. Obey it, bugto. Because in order for us to claim the promise, we have to counterpart it with obedience.
Kailangan talaga ito. Receiving God's promise would not always lead us to believe that, receiving God's promise will always lead us to believe nga hi Lord, aada talaga. Nga hi Lord, ungod talaga. Ngan amin nangyari aton next verse. Tungod ato na promise, tapos tungod kay nangyari ang promise, asya ni nangyari a ira. Man. Nasa ring ang disciple whom Jesus loved, nasingya, it's the Lord. They recognize that it's God. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, kalisang daw ni Peter, layog dayon ni Peter. Bugto, na-realize nira nga aada talaga hi Lord because ang promise nangyari. And sometimes it's what happened sa aton. It's what happened sa aton mga kinabuhi. Nare-realize naton mga bugto nga aada talaga hi Lord because ang mga promises nangyayari. And for you, para mas ma-realize mo, para mas ma-experience mo ang promise ni Lord, bugto, you have to be obedient dida kan Lord. Kasi promise Lord, diret mangyayari kung diret kita nag-obey iya. Diri tubtubla basa. Dapat may application kita han aton mga nababasa. Diri tubtubla pamati. Dapat may application kita han aton mga nababatian. You know what mga bugto? John the beloved, always talaga tiyaan first nga nakaka-encounter. Nakaka-recognize kan Jesus. John reached the tomb first before Peter. John the beloved talaga yan. John recognized the fact na Jesus, hiyan unang naka-recognize ang resurrection ni Jesus before Peter. And even this time, John ang unang naka-realize nga hi Lord ito, nga aada. John knew nga anything nga wonderful nga nangyayari, hi Lord iton. Asya kasi tot kan dyan panigamnan. Everything nga maupay nga nangyayari, hi Lord ito niya. Kan Lord ito, ginhimo. John was the first in recognition. Peter naman, anong maupay? Anong good side ni Peter? He is first in devotion. Ang maupay kan Peter, devoted niya nga tao. Kumbaga Peter, hiyan tipon Kristiyano, nga magkaluya nga ni, magkakaluyagod talaga. Pero makabalik nga ni liwat, sobra fire. Suga dito Peter, may kilala ba ka mga suga dito? Grabe kasi, na. Mga devoted lano, wari nagkakaluya. So ganitong personality ni Peter, he is a devoted na Kristiyano. Devoted talaga. Yeah. Kasi grabe niya change of emotion ni Peter. Malaksi mag-change niya yung di ba? Kuhan niya, short-tempered. Madali lang mag-decide, madali lang magkuhan. Tanan na iya madali. Mayog dayon niya. Pagkita niya, pag-share nga, uy, Jesus ngayon na to, layog dayon. Diba? So, gabi ni devotion. Ano nga reflection bugta natin pwede makuha kang Peter? You know what mga kabugtuan? Peter, ang magre-remind na aton, nga, may mga delays kita. Diba? Huli man, at least na-restored. Diba? Na-delay man, pero at least nakabalik. Diba? Kaya bugto it's okay kung you are so much pressured. It's okay nga, sige, ma-extend maka ng piso. Ang importante makabalik ka, bugto. Pero, kung kaya mo na makabalik, balik na. Nag-aano ka pa. Mag-aano ka pa man. Diba? May uda talaga mga tao nga, late bloomer. Diba? Pero may orhi. Pero ang importante, bugto, biskan orhi, basta nag-grow. Diba? Biskan orhi, basta nagka-cell group. Biskan orhi, at least nagkamay na ministry. Biskan orhi, at least naging Christian. Diba? Kaya may talaga mga tao nga late. Ang importante, you get to devote yourself to the Lord. Amen? Ito ni kadua bugto, never forget the promises of the Lord haaton mga kinabuhi. Ani katulo mga kabugtuan, discern God's provision. La third point na malaksi man. So basahon naton bugto. Ang next verse. Ikatulo naton nga point is discern God's provision. Makikita naton dito bugto that pagbalik ni Rashor, may edan na nakaprepare nga breakfast. Nakaprepare na tanan. Nga nasar nga ni Jesus sa era, nga, now come.
and have some breakfast na sa ring Lord. And Jesus served them the bread and the fish. Ginserbihan nila ni Lord. Gimpakadin ni Lord, gin-invite niya. Pagkato ni Rasher, may breakfast na gidaan nga nakaandam. You know what mga kabugtuan? Sometimes, one of the reasons why we end up defeated is because we try to pursue things out of God's will. Sometimes, dako kasi nga isyo ato ng provision. Dako nga isyo aton. Sometimes, waray na nga ni, waray-warayan na, natitempt na kita. Uy, makato na daw lang ako Manila, kaya dito mas dako tak magiging sweldo. Natitempt kita. Okay, makuha ako. Hihimuon ko na lain nga butang, biskan marama ko nga, nakaka-guilty hiya. Kay waray-warayan na ako. Sometimes, dako nga isyon provision. Kaya bugto kapag aada ka mga moment of difficulties, you have to remind yourself na Lord, provider mo hiya. Diba? Kailangan i-discern mo nga may provision Lord dida. Because it will help you nga diri ka maging matempt nga buhaton ang mga bagay nga diri mo dapat buhaton. We try to provide for ourselves out of God's will, not realizing that who we forget to pursue is the blesser of life. Diri nato nare-realize nga, angking kakalimtan nato ni pursue, hiya nga yanan ungod na nagbibless ang kinabuhi. Kasi ring naton mabibless kita, maupay nga trabaho. Kasi ring naton mabibless kita, hininga butang, hininga fame, hininga kung ano-ano to dida. We forget to realize na, Lord ang ungod nga blesser. Lord ang kaya maghatagin provision, haaton. You know what? Lord, ang iya nature, He can provide even without our help. Kaya niya mag-provide even without your help. Kitaalan natin didi. Pagka dinira didi Hashor, naka-prepare na ang breakfast. May fish na, may bread pa. Ang gin-prepare ni Lord nga fish, diri ito ang fish nga gindakop haniya mga disciple. So, biskan waray ramadakop, or may nadakop manira, Lord, kaya niya at prepare even without anira help. So, ganito nature ni Lord. Kaya niya mag-provide haaton even without our help. So, when Peter and disciples tried to catch fish without Jesus, they gained no provision. Waray ramay nakuha. Di ba? Nag-catch fish, waray Jesus. Waray na nakuha. But when they recognize the Lord in their lives, the provision was there, even without their help. Biskan waray era effort, nakadaan provision. Maybe nang isda bang, okay, pang isda kita yan na para may pamahawon kita buwas. Maybe amin itong era reason. Pero bugto, even without their help, the Lord can provide for them breakfast. The Lord can provide for them fishes. May tinapay pa. Hira-dira na makakabingwit tinapay kadagatan. Diba? Grabe ang abundance na kaya ni Lord. Bugto, it is God's promise nga as long as we have Him, haaton kinabuhi, as long as He is the Lord of our lives, we will lack for nothing. Ba? The Lord is our shepherd. I shall not be in want. Waray pagkukulang nga aton bugto, as long as si Lord, Ginoo naton haaton mga kinabuhi. Kaya bugto, never sacrifice pursuing the Lord just for the sake of work. Never sacrifice pursuing God just for the sake of worldly things. Just for the sake of friends, just for the sake ani imo girlfriend, ani imo boyfriend, diri ka tutugutan pagsimba and all. Never sacrifice pursuing God. Because ang ungod na blesser is the Lord. Diri ito nga mga bagay nga pwede mo i-pursue. Di kalibutan. So, kanina bugto, na-learn natin nga, usa nga nature ni Lord, He can provide even without our help. Pero yun what mga bugto, may adaliwat mga provision nga nangyayari through naton obedience. So, obedience dako talaga yung factor. What we need to do is just to obey God's word. Kita alam nangyari aton verse 11. Awareto. Verse 11, so Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore. Ini nga iya gindara nga mga isda bugto. Paano ini nangyari? Because of their obedience.
Tungod kay nag-obeyera. So, they're able to be provided with many because of their obedience. Tungod kay nag-obeyera kan Lord. Suga din ni kadamu an era na drag na fish. Si mga bugto, may ada provision nga nangyayari or naabot because an aton obedience. May da talaga. So, di kita pwede bugto nga, sige mo, provide man ni Lord. Tapos wari na kita mo. No. Kailangan magkiwalwat kita. Ba? Kailangan mag-obey kita, dida kan Lord. Again, bugto, the keyword is obedience. So, ibig sabihin, an aton disobedience, pwede hiya mag-trap han blessing ni Lord. An aton sin could be one of the reasons kung kay ano yan na malat kita. Ba? An aton sin, an aton disobedience, usahiyan pwede nga mga rason kung kay ano warahi Lord provision ha aton mga kinabuhian na. Kaya bugto, keep obeying the Lord. Bugto, for the sake of illustration again, o sanala, i-illustrate ko labot ang provision ni Lord. Kung paano na-hinder up an kan Lord provision na aton life kapag nagdi-disobey kita iya. Alright. So, iniyabog to nga water, asyanin blessing ni Lord. Ini naman na baso, asyanin aton life. Nga nini naman, asyanin an hi Jesus. But we are being blessed by God through Jesus Christ. Diba? Aton Savior. So, kapag aton nga ni life, hi Jesus is nagiging center. Ang blessing ni Lord, madali lang mag-flow. Diba? Ang provision ni Lord, diba? Madali lang mag-flow. Madali mag-flow. So that is an act of obedience natin. Pero you know what mga bugto, kapag nagdi-disobey kita, natatrap ito hiya. So sigun natin, nga ini nga tisyo nga korumos, asyanin natin mga sins ng disobedience. And we will be trying to trap in hiya nga imbodo. Itatrap natin hiya. Mantikitao natin kung anong nangyayari ang blessing ni Lord. Diri ibig sabihin nga nakatrap ini, nga diri kita ginbe-bless. Ginbe-bless lagi kita ni Lord. Pero kitaon natin kung ano nangyayari ha iya. So siya yung blessing ni Lord. Ginbe-bless lagi kita ni Lord, pero may trap. Ngan more likely, ang nangyayari ha iya is magawa siya ha imo life. Diri ha nasulod ha imo life. Di ba? Nga tuya ha, gawas na flow. Effort. Di ba? So, asya ito nangyayari, bugto. Kaya bugto, if you want to be blessed by the Lord, if you want to experience the provision of God, hain mo kinabuhi, continue to obey the Lord. Kasi kapag mag-disobey ka haiya, ang blessing ni Lord magawas ito, diri masulod ay mo kinabuhi. Ang provision ni Lord, diri masulod ay mo kinabuhi. Magawas na magawas siya. It doesn't mean nga diri ka nagbe-bless ni Lord. Ginbe-blessed ka lagi hap. Pero, waray penetration na imo life. And provision ni Lord. Bugto, always remember that defeat is not yet the end. Our failure is not yet final. We can still recover. We can still be restored, didakan Lord. We can still go back to where we left God. Just always know na in the midst ng aton mga defeat, we just have to discern ang providence ni Lord. Kailangan lang natin i-discern ang promise ni Lord. Kailangan lang natin i-discern ang kan Lord provision. And this can only be the way para ma-restore kita, para makabalik kita didakan Lord. Bugto hi Lord aada. An iya help present, an iya help available. Kaya bugto in your defeats, continue to discern the Lord. This morning mga bugto, someone will give us his testimony kung paano yan nakabalik didakan Lord after han defeat nga yan na-experience sa iya kinabuhi. So, i-welcome naton bugto, Sir Adam Mercenes. Hello.
Hello, Pastor. Balitaw, gagabi kasi chat ako ni Atod nga kung pwede ko na ako magkuhan, testimony. Tapos natigdaan ako. Patigda ba nito, chat? Balitaw, amad to. Gin-chat kasi ako ni Victor para mag-testimony. Balitaw, praise God. Hello. Balitaw, ato mga diri pa nakilala akon. Ako hi Adam Mercenes. Adam Mercenes. No. So, amaton. It's a privilege nga mag-share na akong testimony in front niyo. And I hope nga He Lord lait ma-glorify whatever man nga words, whatever man nga experiences akong ma-share ha iyo today. Unta He Lord let mag-glorify. Amaton. Okay. Victor, charot. Okay, way back 2015, March 29, when I first encountered God, pinaagihan akong mga classmate. Ito yung Victor, Yvonne, kung nakilala pa ka mo kan Von, kan Havela, tapos kan da Ivy. Hireton nag-invite nga di church. Pero before had to, naging kananay ako. Usalawat ako nga paragtawahan mga pare sa aton nga mga Kristiyano. Oo, ginti tinawang ko ito ra. Tapos, may ton, mga born again. May ton. Pero, praise God, waray tira magundang pag-invite akon. Waray tira ako man. Victor, nag-invite ito akon nga. Tod, kuhan ikaw, Bible study. Ako naman, damo akon reason na to attend the Bible study na dire mo po daira maton. Pero praise God, kaya warera umundang pag-invite. Amat to, umabutan time nga ako na mismo personally ang nag-decide kumadiya church mag-attendan Bible study ni Pastor. Kuan to, night before an amon kuan, graduation, di ba chot? Pamati, Victor, pamati. Balito amad to, the night before an amon graduation, may Bible study Pastor. Kaya ako sa mga kanvon na dato, kanvon nga, maupod ako nga yung church, ma-attend ako yung Bible study. Tapos amad to, kumadi ako, nakato kami at haluyo, may dapat ito dito partition, ito dito nga area. Nakatula kami ito haluyo. Tapos ako, nakatula ko pinakaligid, natago lang ako dito. Sama to, nag-start yung pastoran. Ati ay, praise God. Yung ati ay to, nagkukana ako, nagsishare haluyo. Ama na ati ay, di ba? Ati ay to. So, amad to. That is how I encountered God. Amad to. Tapos pag-abutan December 2016, na-baptized ako ha. Anahaton baptism diba to December. Hakuan, ginsurungan. Amad to. Start na akong Christian life. Maupahiya. Suportado ako akong family. I never experience persecution na akong family kay grabe ito na magsuporta akon. Oh, bibi man, bibi. Oh, basta ko no para akong kaupayan, okay to ira, nasuporta ito ira. So, amad doon. Maupay start na akong Christian life na-involve ako sa ministry. Ako higugmaon nga ministry, music ministry. Pagpakanta music ministry. Praise God. So, adi na. Fast forward kita. Year 2020. Charang. Umabot na ang year 2020. Ang twist na ako in Christian life. Amad ton. Anay ha? Babasahan ko na chot. Amad ton. Ganina, di ba? Wala ko maka-experience in persecution na akong family, akong mga friends. Wala kito. Never ko na-experience. May adagat, pero diri asin nga kabugatan. Pero ito, grabe Lord. Grabe yung mag-testa na akong faith.
ha iba nga butang ako gintest ni Lord. So amad doon. Ha? Adi na. Okay. Amad doon, may ada ko na ate, masaya. Balitaw, may ada ko na meet nga babae. Oh, praise God. Oh, pwede yung katawa. Masaya. Charot. Balitaw, amat to. She's so beautiful, sweet. I never knew that someone were waiting for me. Amad to. May ada ko na meet nga babae, then kuwang ko ya, yun, niligawan ko siya. Oh, ang saya. Balita ba to make the long story short, naging kami po. Kuha na to ya. August 31, 2020, na naging na relationship kami. Oh, praise God again, di ba? Ito na. Okay, before had to, diri talaga hiya asin tanggapan akon family. Wala ko tayo sumatay hiya, kung namamati ka man yan na, maharam ka na. Oo, but I still pursue her. Oo. Despite han pagdiri na akon kagana ka iya. Pero amin to, damo may itong story, di ko nalagay storya, kay bahay kita mabutan na lasing ko. Aman to, ginpadayon ko gulagiha pagpursua iya, despite han pagdiri na akong family. Magton, umabot kami 2 years. Praise God. Anay ha. Anay ha. Amad to, may jowa na ako, di ba? May jowa na. Ang problema naman is, nawara ako dito sa church for almost 2 years gihap. Kung gaano kaiya na akong pagkada in a relationship, ang siya gipang kaya na akong kawara dito sa church. Praise God. Ang maton, balitaw, almost 2 years ako na nawara dito sa church. Tapos umabot pa ha point nga natago ako every time nga nakikita ko si Kuya Clark. Kay hagi di naliwat, i-invite na lang ito kinay pabalik nga ito kuhan. I-invite na ito ka among cell group. May dito tayo mga ato kami ha SSU, trabaho. Nakikita ko nga ni Kuya Clark nga harayo pa, kung may ada ko chance nga umiskip, na-skip ako iton. Ama ito, natago ako kang Kuya Clark, kay maaram na ako, gi-invite na lang ako. Kasi that time, dakuan akon oras ngadto. Kuan, hello you. Oo. Oh, kabilang nga partido, pastor. Bartolome. Ba ito, amiton. Ito, mali pa yun, maniyo. Amiton, adlaw-adlaw kasi kato na uli that time. Aga, mabiyaya ko from Calbiga, nga dikat Balugan. Tapos, kulob naman, alas 5 pag out. Ang siya gihap, mabiyaya ko from Katbalogan to Calbiga. Kaya di man ako pwede diro umuli kay ano man, nag-iisog. Praise God. Nalitoan siya ito, hindi man ako pwede diro umuli kay mag-iisog. Kung nakikita ka man yan na, praise God. Ama iton, diri ako pwede diri umuli. And then, diri ako pwede sumimba. Kaya ano man, nag-iisog. Diri ako pwede diri sumimba kay kuwan, kararayo kunod kat Balugan, makadto ka lang pagsimba, kasasabid mo. Amaton. Hiratiri ka na, kilala din na iya, di ba? Oo. Ay, di ko na mention na iyang ngaran para niya privacy gihap. Amaton. Tapos, anay ha?
Ato na, fast forward na kita. Amang ton, bagan limitado an akon kuan, an akong pagsimba, apektado tanan. Tapos diri ako, waray na ako maging blessing nga akon family. Umabot na time, ha point nga ginyak na ko iti tatay nga ayaw ako na yung pagboot kay kuan, may boot na ako. Kadadakot ako ulo. May trabaho na ako, wow. May trabaho na ako, ayok na pagbuti, kaya ko mabuhi nga ako la. Wow. Amad to, ang ginyakan ko ito kang tatay. Patay ko, nagkikita ka. Praise God. Balito, amad to. Halipot nga istorya, wala ako sa Rosimba, 2 years. Ginharayo ko akon, gindesolate ko akon kalugaringon, church, and even to my leader, sabi na ako ministry, tanan, kamo didi. Katadamon akon bago nga faces nga nakita, hand time nga bumalik ako nga di. Maton. Fast forward kita, year 2022, charang 2 years ang naglabay. September 20, ano man, nag-decide kami nga kuan, mag-end na namon relationship. Praise God. Ang saya. Oy, dire ko inigin ko kuan para kuan ka mo hama. Para to hangaan niyo ako din no. Kuan lang ton. Kung paano yung Lord nag-change na akong kuan situation. Ton, nag-decide kami to magkada break up. The reason is ano man, kuhan, personal na la. Amo na lad ton. Pastor? Nasarang ako ayaw. Oh. Amo ton, nagkuhan kami, nagbulag so dito. Praise God na si Ate Celine. Ton, nga pero okay naman kami yan na so far. Waray lang kami without communication, okay na kami. Nag-istorya kami to, may kami closure. And then nag-istorya kami, clear kami ato nga nagbulag. As in waray na. Tapos after namon closure, ang gabi kumadi ako at church. Ang una kong lugar ang gingkadtuan is didi church. May meeting at to that night ang mga leaders, nakadatira, naglilibo tira, nagmi-meeting. Ambot ko nare-remember pa niyo. When I opened the door, tanan nagkalingi. Aw. Oo, tapos kumata ko luyo, wala kita di mag-stay, kumata tayo na kaluyo. Tapos kumata akong leader. Oo, kumata ko yaklar kaluyo. Singa kayo nung nagano ka, didi. Waray ko man ikaw. Kasi waray ko man ikaw chat. Balitaw amo to. Tapos ginistorya ko kang Kuya Clark nga. So dito. So nga sige ko no. Tatapuso na ni namon meeting. And then magistorya kita Shell. Oh. Balitaw. Amad ton. Praise God kay despite hato nga kuan defeats kuan damo man an akong kuan learning so far and may umabot lahapon nga ginas ko Lord nga Lord kaya no ginapaabot mo 2 years di ba pwede man 1 month la kaya no Lord ginapaabot mo 2 years na pwede man 1 year 1 year and 1 month kaya no 2 years. Pero nakuha ko yan na kuan damon akong learnings na nakuan. Diri ko ginsisaring nga perfect ako nga partner. May dagay pa ako mga imperfections. Amay ton. And then bumalik na ako nga diha church, nag-start outro ako. The good thing kasi is, nasaringi Kuya Clark nga, the good thing is bumalik ka church. Diri ibang lugar ni muging kadtuan, kundi an simbahan mismo.
And then slowly nga nagkadikada ako church. Nag-start outro ako pag kuha na lang akong ministry. Biskan diri ako allowed to attendan mga practice na kadi ako. Oo. Praise God. Oo, na-attend ako mga practice sa music ministry biskan diri pa ako official nga member. Nakadi ako kung ano na kaya mabulig nakadi ako. Amad dun tapos nadamuan na hinabo nga maupay kay before mag-end ang year 2022 na promote ako at trabaho. Tapos kuan nadagdagan pa na akong trabaho. Oo. Praise God. Oh, kadadamuan mga natabo nga kuan bagan first time ko kay una ko maka-receive in kadadamo nga gifts and yan na nga naglabay nga Christmas. First time ko ito maka-receive suga dito. Tapos kadadamuan mga ano pa yun? Karadamuan mga natabo nga maupay before mag-end ang year 2022 and before mag-start ang year 2023. Ito, pag-start ang 2023, nagkaada ko trabaho nga bag-o. Gintagan ako kuan teaching load SSU. Nga kung saan kuan ko gingamit ko, kuan ko yung opportunity nga mag-open in cell group. O, pinahagihan akong mga student. May picture. Akong mga student, nag-open ako cell group, akong mga student. May tuwira. Ambot ko na nakilala ka muna iba dida. May tuwira. Tapos, praise God kay diri man as in good tanan nga responsive but I know nga igtatouch ito ni Lord itira mga kasing-kasing. Oo. Tapos amiton I praise God kay na-invite nato ni nga dia church. Amaliton buhatolan nato ni aton part and God will do the rest na. Mula po adton dire ako adi para mag-testify kung how strong I am nga pag-overcome atong akong defeats but to testify kung gaano ang grace ni Lord nag-work ka akon personally and goodness ni Lord kung paano ni Lord nag-touch yan akong kasing-kasing and akong lives before and then one thing na nabaruan ko is ungod talaga may second chance kan Lord. Oh, may second chance kan Lord. Ano? Madton. Karegla ni Lord ikuha na aton nga ano man may nabo magkano-ano man defeated ka man yan na one thing is for sure go back kung di ka nagtikang go back to the place nga adian mga happy peoples surrounded by happy peoples go back ha place kung di mo namit ni Lord amalapad ton salamat. Praise God. Grabe na ako atod. Company story ano, you know. Once in his life, nakaagi and defeat, tayo kinabuhi, di ba? Pero ito ngayon nga defeat, asya ngayon magbabalik kaya didakan Lord, nga mas maging better pa. Kasi before, waripat niya cell group. Didhantang mo na defeat niya, nagkameda na yung cell group. Di ba? Grabe talaga ang purpose ni Lord. We really can tell. Kaya bugto kita, if we have defeats, yan na, haton, maybe, may mga sin kita nga di rin na-overcome, maybe, may mga result kita nga di rin na-realize, na-observe. Bugto,
adan bulig ni Lord. Makakabalik kita kan Lord, ngan bubuligan kita ni Lord na makabalik. Amen? Let's all stand mga kabugtuan. Let's end the service with a prayer.